Minisita Kasaija nagira ngu ebibira n'ebishara nibuhwera omu kureeta enjura okutaho embeera nungi omu by'entaasya ha gavumenti n'abatuura ba buriijo. Tukaba ebibira byaitu biri 37% in area yona ya Uganda. Habicweka 17 byaliki bibiri. Ati nkwenda kubagambira biraba wa forest birenka mugamba mpesa statistics takazimpaye burabona ngo buri 10 aroho bitano tinkumanya ebisubira tubitemere twamaraho. Minisita yongeye yasima Minisitule y'eby'amizi n'eby'obuhangwa ahabwo kuheereza amaizi marungi omu bantu ba KIBAALE kandi hoona yabashaba kuza omu parish development model. Mutagamba ngo tulizwa hashi nebo turabikwata jegajege abana baitu abato bato darati nkakaisika ngako kalija kwiki emyaka nka 20 katakyashobora kutunga amaizi. Godwin Angari yakasugwa uri omujwekerwa wa president mu district ya KIBAALE nagira ngo abantu abakurenga omuriro 10 n'abakwata omushiija omu district ya KIBAALE wabutayara mu butimba bw'ensiri. Omusija gw'ensiri gurowa gwingi mu KIBAALE mu epo yonka cases zabaire mu KIBAALE hano zikaba 1830 cases, confirmed cases. Babatura basima ahabwo kutunga amaizi aga. Okubanza kwa byona nsemerirwa abantu bamugarama kutunga amaizi. Advocate has taken law kuruga batandikire stone kware amaizi gabo gabura. Abantu kurora buli kintu cyona nekitembereza hayi nabayikazi tuhurira tusemerera muno kandi tuyina omuhimbo mungi. We have a system in Nyamarwa and another one in Chakatwanga. They are near each other. Jointly, they serve about 2,000 people. We have a system in KIBAALE, one of the biggest ones. Gashakwa Thomas tumwebazi.